nyuma yuko umujyi wa Uvira wigaruriwe n'ingabo za AFC M23. Ibihugu by'amahanga biri gushyira igitutu igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington y'amahoro. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho zagomeje zivuga yuko u Rwanda rwihishe inyuma y'umutekano muke ugomeje kuza nyuma yaho. Ibi kandi biri mu bintu bishimangirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini biturutse kuri aya magambo igihugu cy'u Rwanda cyagiye kivuga yuko ibyo byose by'umutekano muke ari gahunda za politike zo gushyira urwango mu bantu ndetse no kubiba uburozi mu baturage. Bikaba biri mu bintu bituma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ishize amanga ko igihugu cy'u Rwanda giteza umutekano muke. Aha twavuga nka nyuma y'amasezerano yasinyiwe Washington, bukeye bwaho hari ibisasu byaguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihita bishyirwa ku gihugu cy'u Rwanda ngo ko byaturutse mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise ivuga ishize amanga ko u Rwanda rwatangiye kurenga ku masezerano rwagiranye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rugikubita. Ibi bikaba biri mu bintu byatumye u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma. Bikaba bivugwa yuko u Rwanda nta kintu na kimwe kiruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku byerekeranye n'umutekano. Ibihugu by'amahanga ni kenshi na kenshi byagiye bivuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuba rutera inkunga umutwe wa AFC M23. Gusa u Rwanda narwo rubihakana rwivuye inyuma kubera yuko nta bimenyetso na bike birushinja iki cyaha cyangwa se biruhama. Umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, watangiye mu myaka myinshi ishize. Ahanini biturutse ku ivanguramoko riba muri aka gace cyangwa se muri utu duce, rikaba ari ivanguramoko rishyigikirwa na leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa. Ahanini biturutse ku kuba abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge muri iki gihugu bahezwa, bikaba bivugwa yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabishimangira, ikabivuga ishize amanga ko ari abaturage b'abanyarwanda bakaba bagomba gusubira mu gihugu cy'iwabo. Igihugu cy'u Rwanda nacyo kiti rwose ibyo ngibyo muvuga murabeshya cyane, abanyamurenge ni abakongomani bujuje ibyangombwa, ntabwo twumva impamvu bashobora guhezwa mu gihugu cyabo bavukiyemo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi byose akaba biri mu byatumye umutwe wa 23 ukaza imbaraga, hanyuma Mutarama mu mwaka wa 2025 ufata umujyi wa Goma. Nyuma yaho wagomeje umanuka muri Kivu y'epfo ufata umujyi wa Bukavu n'indi mijyi yose iwukikije. Uyu munsi wa none rero bakaba bamaze gufata umujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi nacyo kikanze bino bitero kubera ko umujyi wa Uvira uturanye n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gishinuta kigira ubwoba kivuga yuko isaha ku isaha umutwe wa 23 ushobora gutera Burundi. Burundi rero bukaba buri mu myiteguro yo kuba bwatera umujyi wa Uvira, ahanini biturutse ku kuba ngo Burundi bufite ubwoba ko bushobora guterwa M23 bigatera igihugu cy'u Burundi. Gusa M23 yo ivuga ishize amanga ko idashobora kubangamira ubusugire bw'ikindi gihugu, cyane ko ibibazo bafitanye ni ibibazo biri mu makongomani ubwabo hagati yabo. Bikaba biri mu byatuma M23 yihanangiriza ndetse ikanakibura ndetse ikanagasopo igihugu cy'u Burundi, ikaba ikibwira ko kiramutse gishoza intambara ibyo birakireba kubera yuko nta kibazo M23 ifitanye n'igihugu cy'u Burundi. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi, umenye amakuru yacu n'ibiganiro byacu isaha ku isaha. Weho umushyashya ukandi subscribe, we wayikanze ndagushimiye cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.